Hello guys. Tingnan nyo siya guys. Si Mama Grace. Study. Ayan lang siya. Ayan. Uy. Ayan siya guys. Ganyan lang siya. Diba? So while nag-study si Mama Grace. Alright. Ayan. Diba? Sana all. Uy, i-close mo yan. Uy, tulog ko. Yan guys, sana all, diba? Yan, sana all. Sana all guys. Yan. Oh. Wala siyang problema guys. Chill-chill lang siya guys. Sana all chill. Sana all relax. Good night baby. Ay. Good night.